Dragi gledatelji, dobrodošli u 74. po redu. Neću vam reći koju emisiju, jer svi već vrlo dobro znate. Isto tako dobro znate da sad slijedi naša rubrika intervju u kojem smo ugostili protagoniste prvog hrvatskog gay muzikla Romeo i Julio. Zamislite to, gay musical i to u Splitu. Ludilo. Ovo je priča o sjajnoj, čudesnoj, neiscrpnoj, dubokoj i veličanstvenoj ljubavi tvoje mladih ljudi. Ljubavi koja probija hladne bedeme dvaju svjetova. Ljubavi koja istovremeno spaja i razdvaja. On je Julio. Onaj prvi je Romeo. Oni u filmu ne pričaju. Oni samo miču ustima. Njihove obitelji su u zavadi. Obitelji ostali nisu u zavadi jer ih nema u filmu. Roba je trash. Second hand dućan, sponsor filma. 120 kuna, 6 kila robe. Jurnjava, ljubav, drama, uzbuđenje, horor. Ove jeseni. Film Ivana Perića. Prvi hrvatski breakdance game musical sinkroniziran na hrvatski. Evo, splitski redatelj, scenarist, student sociologije i breakdancer. Odakle motivacija za film Romeo i Julio? Ispravija si me malo prije. Julio, A to je u biti davno počelo. U biti to nije bio film, nego više nakon neka ideja koju sam nešto napisao, onda je kolega Julio, koji tada bio samo Toni, a poslije puta Julio, predložio da nešto da napravimo u vezi toga, počeo ja kao nešto radim oko filma i onda malo po malo smo kontaktirali druge, i razvilo se to na kraju ovo što je sada. Evo Julio, kako bi se ti predstavio gledateljima naše tele? Ja sam Toni Dorotić i igram Julija u filmu Romeo i Julio. Jel ti ovo prvo iskustvo sa filmom? Je, sa filmom, dugometražnim je. Inače mi imamo svoje neke male filmiće šta breakeri rade iz svih plesova, imamo već iskustva sa rađenjem, montažom, tako da nam je lakše bilo sad i montirati trailere i tako. I kako su reagirali splitski prolaznici na Romea i Julija? Bilo svakakve reakcija, uglavnom su to bila neka pitanje, su to nekakve parade u gradu došle, ili to snimamo neku reviju i takve stvari, Šta su rekli babe, dide? Oduševili su se svi, čak mi otac kupio jednu majicu kila tekila da i on ima za sebe. Ne idi Romeo, imam toliko toga da ti dam. Ne napuštaj me Romeo, ti si tako lijep i mlad. Ne Romeo, nemoj ići, ne Romeo. Ali uzalud su Julijeva dozivanja, Romeo ipak odlazi. Kako to da u filmu nema ni jedne ženske osobe? A ima u biti, ali ona je mačka. U biti bilo neki ženski koji su rekli kao možemo mi glumit, ali mi smo tili ovako do kraja da bude ovako, jer možda je bilo teško glumiti kad tu još neka ženska Ko je financirao cjelokupni projekat? To sam u biti ja sa studentskom stipendijom financirao, koja nije velika. Tako čak imali smo podršku normalno sa strane od kino kluba i Boris Stanić i Gigi Acoustic Studija nam se ponudio da nam pomogne u vezi zvuka, tako da se što tiče tih stvari, imali smo, oni su nam pomogli, a da nisu nam pomogli, onda bi se morali normalno velik dio novca odvojiti za to. Postoji koji Romeo i Julio među vama? Nije sve to, sve je platonska ljubav, sve je platonska. Tko si ti, što radiš ovdje usred noći? Pusti me do Julija, iskopat ću ti oči.
Jeste li film poslali na nekakav festival? Sad je film friško gotov bija, pa nismo imali vremena, ali sad je ova revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva u 11. mjesecu u Splitu, pa tamo smo ga poslali, pa ćemo vidjeti šta će sad biti to i sad brzo A inače sad je film u Infozoni u utorak i sridu, to je 27. 28. 10. 8 uri, tako da ako ga nije sad vidio u Zlatnim vratima, može ga doći pogledati ono. Jer vam se sad diga rating, šta se kaže, kod ženske populacije nakon filma? Ne bih znao jer slobodno vrijeme provodim samo sa svojom curom i s nikim drugim. Dobro, šta nam to on ima na to reći? A ja se družim sa ekipom iz Kile, tako. Meni isto dobro. Ali cure su počele primjećivati, čak sam dobio jedan put sladoled besplatno na rivi, pa mi je dobro. Još nam ti, Toni, objasni što je to Kila Tequila? Kila Tequila, to je skupina mladih kreativaca. Znači, svi plešemo break, treniramo, a i uz to nam je pomoglo to što se među nas 15 naša jedan redatelj, jedan DJ, 3 svirača, znači svega imamo. Imamo maloga što vozi krafnu, pozdrav Glaj. Ništa, mi smo se jednostavno našli, na kraju svi smo bili u različitim plesnim klubovima i eto nešto nas je spojilo i sad ide. Recim, jel postoje kakva natjecanja gdje ste bili negdje? Evo sad u zadnje vrijeme smo isto dosta počeli na natjecanja i šta više izvan Hrvatske. Bili smo u Njemačkoj, bilo je jedno natjecanje, tako da smo tamo isto išli. Sad se pripremamo za Italiju, imamo kvalifikacije za jedno natjecanje u Francuskoj, tako da ima dosta događanja što se tiče breaka. Recite mi, je vam se kad desilo kad ste izašli vanka sa ekipom u diskoteku da vas muzika ponese pa da onda malo zabrejka? Je muzika u kombinaciji s nekim, ajmo reći, pićima raznih supstanci. Tako da se pogotovo što je to ekipa, psihologija mase, pa kad ide i on, ide ni ja i tako kažu njih 15 i svi skupa Di se nalaze vaše prostorije, di se okupljate i trenirate? Ali trenutno sad nemamo baš svoj prostor, znači da mi možemo dolaziti kad hoćemo i šta god hoćemo. Takav prostor je davno jedan put postojao, ali je nažalost sad izgubljen, tako da smo opet sada ostavljeni na tome jel možemo negdje uvatiti Veći dio Kile Tequile, znači više od 7. Nas trenira u plesnom klubu Style Force. Tu nas je gospođa Iva Latinac primila, dopustila da treniramo. Sad smo tu i treneri, držimo djecu, vodimo na natjecanje tako. A pošto nije svaki dan slobodna dvorana u Style Force, a nekad smo čak i ispred na mramoru, tako da nam je uvijek i gušt otići negdje drugdje.